Telekirosaw queria Danki, patura reaksyonan ko sa recebi di tour parte di mundo para produksyon e transmisyon di Tumba 2005. Danki na crew di técnico, directors, audio, iluminación, producción, logístico y transmisión, quatra incansablemente para si producción aqui possível. Danki, para sintonia total ko tabating na Corsou, Aruba, Bonaire, St. Martin, Holanda e Intermundo. Danki, para sintonia a través de RTV7. Danki, na nos crew e oyente nan di TCFM, kwa sorb un tremendo presentación di tumba nang e emiho sonido na radio. Danki, natures nang kadunang aporte na produksyon aqui, door di pidi ng pay-per-view a través de TDS e live streaming. Danki na nos artista nang, qua sadia sina máximo esfuerzo para traer un bon tumba ne público presente e televidente nang. Danki na nos branding partner nang, MCB, Guardian Group, KFC Pizza Hut e Subway, Refineria Isla, Insular e UTS. Danki, llamas Danki. Nung esfuerzo de mucho grande para nos. Telekirosaw, bo planta nacional, como por conta sempre con